Hi, Ratarani. This is Chotpate. Big fan of you. Oh my god. मेरो नाम पिके यार. We're going to Pokhara today. It's like 5 a.m. I woke up at 4. Good morning. तातो पानी. छोले हजुरको छेउमा बसेर भमिट गर्छ नि त्यसलाई त्यही झार्दै हुन्छ दाइ. झार्दैन झ्याममा हान्नु हान्दी अनि झार्दा मैले काँसमा त्यही गरेर आएको छु मैले. आज हामी पोखरामा गएर बस्छौँ. हाम्रो यात्रा 6-7 घन्टाको हुन्छ अनि जाने बेला सबजनाले चाहिँ भगवान्लाई मर्निङ भनेर जानुपर्छ. त्यो बेला के देखायो भन न, टिकटकमा एउटा ट्रक आएछ होइन, अनि बबाल एक्सिडेन्ट भएर छ कि लाइक बाइकलाई गाडीलाई तीनटा गाडीलाई हान्दैछ कि ब्रेक फेल भएर What the hell? त्यो भिडियो देखेको. I थुथुथु गर. लाइक हो र म सुतायो. थुथुथु गर ओ मेरो बेमा. सबले तपसा दिदी कि त्यही भएर पहिला भगवानको दर्शन गर्नुपर्छ भनेर जम्मै ढोगेर आफ्नो भगवानलाई. स्वाहा. कति छिटो ढोगेको. अन्डा चिया डोनट छ डोनट. ल डोनट नै हिँड्छ नि त. मलाई एकदमै भोजकरी having coffee cheese. जाँदा त यत्रो सुनकेस बोकेर हान्दै अनि थर्मस बोकेर थर्मसबाट आफै दुध लिएर चिया लिएर आउँदा. Let me have all of your attention. I'll keep it very short. I'll try to make it very less boring. First, I say this is a musical expedition. Thank you very much for being a part of this. Jenny Ratarani, amazing rapper, performer. Very super representative of our culture. Very nice. Ekdamai talent, ekdamai prospect. Apil is the guy in charge. OMG Spark. सबैजनाले चिन्नुहुन्छ होला मलाई हैन. म चाहिँ यस्तै ऱ्याप स्याप हानेर आउँछु हैन. तर really looking forward for this project हैन, because this is a part of a dream. It's a part of अब सबैको सपना हुन्छ त्यस्तै यो मेरो सपना पनि एउटा सानो अंश हो. Skinny. Yes. यस्तो वन जंगलमा Wow. ब्रेक फेल भएर के ल ए इन्डियन गाडी पो हो यो. इन्डियन लरी रहेछ के ल यो ट्रकलाई नै हाने हो. Oh my god. Wow. मलाई त हैन उल्टै. Guys, we're in Container Cafe. I don't know, Mero, your scarf is so boy. You can't really see. Look, you can see. But way boy, son. I had to talk. दमौली हाई रातरानी. छैन नि के हुँदैछ आज? आज के राइडको भिडियो गरिरहेको छु मैले हैन. म बोल्न आएन. के चाहिँ जे हुन सक्छ. What's not happening today? जे हुनु छ सब भइरहेछ. मान्छेको बिल्ला हान्नेदेखि लिएर बिल्ला खानेदेखि लिएर नाम But मार्नदेखि लिएर only thing that's left is freestyling, guys. के Freestyling. अब यहाँ त फ्रीस्टाइल हानौँ न त. दिनले कसरी फ्रीस्टाइल गरिरहेछ. आयो है छोरी हल्लाउँदै रेडा छ डोरी तालमा रा पनि डोरी लोरी सोरी. Yeah, no, it's too lame. Been 27 years, have been hustling, grinded so hard. Everybody want Uphill in the game. Hello, PKR. मेरो नाम पिके यार. ल यहाँ क्या ब्लगमा नि भन्नु पर्यो. ल बार्स हान्नु पर्यो. ल Bars के हान्ने? हैन त्यही डिस नहान्ने. नानी कहाँ? ए हान्ने भन्न मात्र हो. प्लिज भिजिट दिस प्लेस. Right? Paragliding गरेर माथि. I know. Crazy किया रे guys. This is पोखरा. कस्तो गर्मी यार. मेरो यहाँ भित्र थर्मल छ. यहाँ भित्र थर्मल छ. मतलब बोइलिङ.
अघि मैले कल गरेको थिएँ नि एकजनाको लागि हामी आइपुग्यौँ ल के छ हालखबर सही हो आइतबार Oh, good. It's been a long time, right? Long time. God damn. So otherwise, I need to do what I was trying. Bro, you should be nervous. No. Oh, good. How are you? I know. The one and only. Really like Ahmed. I would have never expected it would be a Poker next. Literally random meetups. Random meetups. My friend here just finished a hike and a documentary. Go watch the documentary Amazon Netflix man again. Hello. Introduce yourself. Hi, I'm Jessica. I don't know what to say now. That's it. Well, random meetups. No, I was just like, I vlogged too with Supat. I was like, random meetups in Pokhara because I didn't know he was in Pokhara. And then he was like, oh, like, you know, Supat's like here too. And I was like, oh, really? I was like, weren't you with Jess like the other day? And he was like, yeah. But Now I'm here we are. Yeah, random meetups. And look at him. Still book on it. तपाईँ सोच्नु होइन No. I did not give you the consent, because it stressed my head so white. What's up, big fan of like biggest heritage ठुलो मान्छेलाई भेटियो पाला so we just checked into our hotel and I edited my vlog. आज चाहिँ अलिकति ढिला भयो हिजोको vlog post गर्न तर right now we're going to dinner back at the dinner and a chotpate. We are going yeah. for the way. Oh yeah, I told Abdul, I was like, dinner भन्दा म चटपटे खानु मन छ so चटपटे पाए भनी चटपटे हो पाएन भनी बटपटे भात हो भात लटपटे पोखराको बजार माया लुछन हजार तिम्रो आँखाको हेराइले सानो मलाई नमार It's चटपटे oh my god चटपटे Optical photography किन sideways wow Look side on the पोखराको बजार माया लुछन हजार तिम्रो कर्के नजर म यति ह्यान्डसम छु कि लाग्यो उसको नजर हुन्छ अर्को हालिदिनु पर्यो डल्ले त अति पिरो हुन्छ तर यसले पेट दुख्दैन नि फेरि त्यो चाहिँ हो ठ्याक्क सामान थन्काएर जानु हो ठ्याक्क टाइममा आएछ Bro, it's spicy. Brother, it's not about the dumb, it's about the केटीहरुको काम चाहिँ टक्क अगाडि फोन keep all that to yourself. राख्ने It's all about म यहाँ भ्लगमा चटपटे खान्छु कि दिएन त्यही भनेको म साक्छु त चटपटे बाटोमा ओहो के हो यो उता पास गरिदिनु त्यो भात र दाल